I lijep pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Na kanalu u današnjem klipu ćemo gledati reakciju na top 20 trikova i savjeta kako da postanete pro u PUBG Mobile. Znači ljudi, ovo sam našao kod našeg youtubera Dr. Toxic, tako da posjetite video, znači posjetite kanal, naravno link ćete imati u opisu videa, znači lajkajte mu video i subscribeujte se dole na kanal. Tako da ljudi, znači lik je sam rekao, čućete sad u videu, da slobodno radimo reakciju na njegov taj video, tako da nadam se da neću dobiti copyright, tako da neću puno da dužim, znači idemo na video. Ok, idemo vamo cijeli zaslan, to je to. I jedan veliki pozdrav za moju Toxic Armiju, dobrodošli u nešto novo na ovom kanalu. Ukoliko vam bude imalo pomoglo, ja vas molim da ostavite reakciju na ovaj klip. Kao što ste čuli reakciju da snimam. Precizniji, da armijo moja podijelite ovaj klip i da naravno postanete novi član. Ok, lik je sam rekao da može podijeliti video, tako da uživajte. Možete baciti bilo koju granatu kroz zid. Uzmite granatu, priđite zidu, prebacite na kratko bacanje i bacite. What the fuck, kroz zid? Ukoliko je neprijatelj u vodi, a vi ne možete da ga vidite, bacite smoke bombu, sačekajte da se pojavi plava senka i tako ćete ga lakše uočiti. What the fuck, kako dobro. Samo smoke granate baciti. Ovim zgradama se možete popeti na vrata i tako lakše uočiti neprijatelja koji se nalazi iznad vas. Trik da vas ne čuju dok hodate. Uzmite molotov u ruke, prebacite na kratko bacanje i možete početi trčati. Isto važi i dok skačete. Pogledajte razliku. Brzo trčanje, sporo trčanje. Jedan od načina da otežate neprijatelju da dođe do vas. Zablokirajte stepenice autom. Ok, ovo nije loša ideja, znači ovo nije loša ideja. Evo ga i zabavan sad. Uzmite bombu, priđite autu, aktivirajte je, prebacite na kratko bacanje i isvjedočite čudo. What the fuck? Vi ste preživjeli, a auto je oštećen. Ovo je glitch, pokta. Još auto čitam. Lakše se popeti autom na vrh planine ako idete u rikverc, nego ako to radite naprijed. Ovo nisam znao. Inače sam gledao ovaj video, prvi put gledam video, znači pogledao sam samo uvod. Počeo sam gledat i onda sam rekao moram snimiti ovaj reakciju na video, tako da brže se popnemo kada idemo u rikverc, ovo, what the fuck. Ovo nisam znao. U slučaju da u ovakvim kućama uočite neprijatelja na terasi, popnite se na gornji sprat, skočite kroz ovaj prozor, sjedite dole na ovaj način, priđite terasi i šta sam? Opa, vidio liko, sad ćemo izgledati. I iznenadite neprijatelja. What the fuck? Ukoliko vidite neprijatelja da čeka na vas da se popnete, otiđite do susjedne kuće i do može otići. Na balkon, skočite na ovaj način, preskočite na kuću u kojoj se nalazi neprijatelj i iznenadite ga sa prozora. Ovo je ljudi jako dobro isla. Možete se popeti na ovu zgradu koja se nalazi u military base na sljedeći način. Skočite na zid, zatim se popnite na vrata, kako se može popeti na to i ovo je jedan od načina na koji možete da ubijete lako svoje neprijatelje. What the fuck? Možete se popeti i na stepenice u ovom skladištu, onda preskočiti na ovu stranu, sakriti se u čošak i sačekati neprijatelja. Kako može budeti na ovoj igrici, tako? A dobro, to je klič. I onda sam kampaš, to nije strava u igrici. Da sam kampaš. Postoje dva moguća načina da se popnete na krov ove kuće. Jedan od tih načina je da skočite kroz prozor, pa zatim na ovu malu kućicu, pa na krov. Ok, ovo sam znao. Ovo to može žati svaku put. A drugi način, ukoliko nemate male kućice pored, samo skočite na prozor, uradite to na ovaj način. What the fuck, kako uspijem to? Odete na drugu stranu, popnete se na malu kućicu i to je to. Ok ljudi, ovo nisam znao ovaj drugi dio. Bombu možete baciti mnogo dalje ukoliko skočite i bacite u poređenju sa normalnom. To sam znao, kad skočiš da ćeš više baciti bombu.
To je mnogo dobro, znači skočiš i bam. Šta sad? Evo, sa skokom bez skoka, what the fuck. Mislim da tu kraj videa. Novi update je predstavio nove lokacije za lutanje, kao što je jedno pored ovog osušenog What the drveta, fuck, ovo nisam znao, kojih da ima ima par na različitim PUBG. lokacija. Ovo je strava. Hajde da pričamo o znakovima na minimapi. Maksimalna dužina koraka vašeg neprijatelja na minimapi koju možete vidjeti je 20 metara. A, to vam znam, se to jasno kad pokazuje. kad i to ima za auto. Što je znakovima Da. jača boja na vašoj minimapi, to je Da, to, neprijatelj. da znaš da je lik blisto. Već kad se radi o Da, vozilima, evo, kao što je to znak dolazećeg poziva, vozila to. možete da vidite na vašoj minimapi Da, čak 20 metara. 50 metara. 50 metara, what the fuck. Koliko je rekao, pre 90? Isti slučaj sa bojama kao i kod koraka. Ovo je Ukoliko ste dobro. u lobiju i želite reći nešto vašim teammateovima bez da uključite mikrofon, to možete uraditi na sljedeći način. Žena loše mi je, to znam napisati. To znam. Nikad nemojte stajati blizu oštećenog ili zapaljenog vozila, zato što bi eksplozija mogla da vas ubije. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u Ok, nekom ovo svi ste novom znali. videoklipu ili Ok, ljudi. Gotovo je, znači ljudi, kao što ste vidjeli neke trikove, znači mnogo su korisne, neke sam znao, neke nisam. Vi pišite u komentare da li vam je pomogao ovaj video i naravno posjetite original video u opisu videa i naravno subscribeujte se čovjeku na kanal. I što vam drugo kaže, ostavite like i subscribe i uskoro čekujte još svakih reakcija. Tako da, to bi bilo to, like, subscribe, a mislim sljedećeg klipa, a do tada lijep pozdrav.